Beogradski Partizan dočekuje Virtus iz Bolonje u četvrtom kolu Eurolige. Pogledajte atmosferu u Stark Areni pred početak utakmice. I za ovaj meč se očekuje velika poseta navijača. Partizan još nema pobedu u prestižnom takmičenju. Večeras je prilika da uz fantastičnu podršku grobara ostvari prvu pobedu. Zapratite naše Sport 1 i 2 kanale za još snimaka. Sportski pozdrav!